Kubor nakaslem jong unongsan hima. Karman. Tangadin Shismi balakang tala ya kamarten da kaseng samla maulai pelun hak sengi kebabut Menteri Ketenat Penroisor uba sniau balang dhar ulah hiar ban yu kejat bat jurip dalade ya ke jinglong jingman jong kamarten ni kajaka thenyut kabadon ha maulai mauyong hak di kesngi ya Menteri la sanran lang do MLA ka maulai uba proses ti saukbi UMDC uba Tebor Pathau u CEO ka municipal uba B Solia ki kato kadni ke rang ba snong ka maulai rangkat bat ki nongelam bat kit ghot jaka seng samla maulai pelun hakani ki jing hiar jurip na kaliang Menteri haba pen paulang ya ki jing snau kya halor ki jinglong jingman jong ka marten kabalakta amtangi ki nong maulai hanrei ya ki nong shong snong ka jelahi brokawai ulaong kamlong ka basuk banchu shimrai kerki ne mardor namar kani kamat kadai kabalayat menta lada ki saupo ne sanpo snem bat kumta don kam banya ther ya tai bat yeslok bnya banyo ya ki jingai jingmut ki babiang bat kabala ban penya chakmat ya kakam Menteri hakani kasngi ula rairu ban thau da ka committee bat bakani kendu ha ka lai terik ubanai banwan banyo ya kren kam bnya halor kani Jadi sah kani tio belada ni. Lai ba kenduk ni orang pak yang ngan laung ti ngan sebut mengah ke tujuan sponsor ngan ketib lang ya pi badu ni badu tak dia barok dari imat ni kira bak ya kham ke imat di sana kadau di sana lai bu lai pun trik nah next week banon ngamdon bro stio ada kadang mau ni tu handai gi orang bak di buru bak lagi kampak ke tang postpone program lain tu di mini mana sini ini lain besar jumpa nah aku beli hidup girang bak dan mulai turun nama. Pisau tu girang bak dan tak punya kena kotor. Kamtam nak betak kecil bahagian pai bak jongi. Tengah ini kena lagi kentek ni ke bak. Kau ingat kuat pani tu pi ni. Direct ni lah. Ni nak kena government. Ni lah. Assure. Lah promisi. Kamtam nak betak ni lah. Mentala arlai tili kita kangen lepek. Dengan lepek selai satu ni. Dekani baru cip ni sablam baru dini beli kan lagi asyik hari ni. Isu tu umdai tang beli operasi sini di kuat ya. Tang ni lagi government itu building lain itu. Nak sum sistem macam mana dah? Sini boleh berapa? Ngalawan mentala sih mentah sih. Tahu. Dengan ni last menteri siro, anang nung meeting beri balam ni langsung. Kita ngusar di office kan itu. Minah sa lain ni respect. Ana lagi dia respect lagi long ke bakam biang. In pan pincim ke anu. There is a various procedure. Pincim ke anu sini gerang bas nong nak tu area. Imat lam day bang abaklah. Kedisi kan hablai tu hari imat. Ya hablai. Ya kata lengan kerpa dia biar tu kepo benon lang kram dan bertut kan baik jaka. Mah. Ya kata I commit I assure you. Dengan ni landfill. Ngiduk sia. But ik phone ada di. Ni mau sebelum bisa. Ya kini. Jadi yok tangan cekang lah tibanya. Kan terkena gerang bak. Kerana apa? Isu pada isu posen mensa. Pinbu yang peristiwa petang lain mana itu dengan keluar rumah di pikir jadi dan belum longi. Belum keluar rumah pikir orang bak dengan belum sudah. Hanya ngalak keluar ingin duk tiap duk dem nak bertak jauh pikat bila lagi nangkungnya. No number one, number two pan. Jadi kan ni ke kupus plan. Dam don dengan ke corona. Tak ada belum sistem lah. Sak setengah arti ni lah. Betul panas bajan tu. Tahu company berbesar ni lah itu komuniti di sini. Dan di pimenu berang sak sekali ilah ada di bantu lagi pimenu. Ning pelai keluar kata alam kita ready patakan dono ini. Tema dia kata office work lalu saya. Memang don ni corona bukan ada dia itu benar. Sebab beli company express ni pergi labor lah pen don company. Nak kata kena sama ekori dia kata mana shopping proses kat balaan keluar no. In pedip kena menjok dak no ya kan ni. Tapi mentapat temperin no kan ni mana bangsa ini dalam yok kan jangan aja. Dia kata ngabu ibi kecil kerpat pinsu pahaban. Ya syak bagi menjungi. Katula ya syak. Sebab lebih kang leh hang ni ngilim berit surup. Pikak kesor kan mau ke dosbin kantungan semalu. Ini kena is a collectively responsibility. Bu ke political sabar. Bu ke politik sabar community isu.
Ini kita isu pengembe menekan politics for the betterment of our people. PJ ringi pada. Dan mau film jadi bin song kelihat, mencong stay per office. We are your servant. Kenapa kata? Ini lagi sekali jong pi. Sarkar kala suatu lo pingin melawan sekali upai dah, mereka yang jongi. Ngakuat makan pai pi kata ro. Ngau buru ngau baterai, anong mapi. Ngam dia berketin. Nak kata ngam ju ai media kulmar. Ngam ju keren kulmar ngating office susi. Yang anak ketin sekelak yang kam don. Pikuak kum tahu nomi kuat lebih kuat kan kular kulmar kan. Lebih kuat kan kular baik. Ngam kembang burom pi ngan burom reply jongan. Ngam reply kulmar berapa. Handai I'm committed. I promise you. Kanu kebala as soon as possible. Yang nyulang. Toh. Yang ketiru, I'll request my officer. I'll discuss my person di finance department do. Nakalino ke phone. Kanu mari di keting sakap sang yo kata. Mari po katang ini ya ayuna. Tahu kan next part ke ni ke biomedical ke di ko ngina. Apa ini bukan biomedical waste masa kalau patung ke biomedical waste act as a brio. Ke first criteria kepada di concept of the flat kalau can come like 500 meter radius away from residential area. Kani kemudian minta kemudian dia kata kriteria apa kalau patung ke biomedical waste act ada kat brio kalau lack of valid authorization from the local authority. Kapaput ba ko set up ya kan plan ni nila yo pat kali kirang pa sinong ru kapten kono ka Japan ka NOC ni kirang pa sinong ni kono ban ai ka awareness ni ba sim public confidence na cepat ba ke sabat set up ya kan ini kita beri itu punya concern ha kan apalagi kalau pa kumde kan ka plan ni macam kalau poses a grave threat di residence yung ini kalau pagi iba po ni gerem sementa set up ya kata ka microwave ko bade ba thang gini ke biomedical waste ke nak tu ka waste ko mi nak tu ka microwave kalau harus 99.9% safe di borok di staff of hospitals but if the nearby surrounding yung panigirim tu kalau safe buat ada kemudian bakal spot meter in radius away from the residential area tu like lock safe dia kuat belum bola dah nak kau ni kuat mana sih nak help mana kau mau pelbus set up no the core to bone technology ke bakal ke juk kau mata tak nam tak ensure ya safety ni residents yang hang ni gitu Kalau ini, aku boleh je kata kerja itu. Itu bingali ini ni. Nama nak dia bukan nilai PTV. Agak 4% ini dia mengadu minister. But still, it's my duty to carry along what the previous minister. Kalau benda siapa aku mau, kalau benda siapa ngaruh mau kata kamu deh. Terasa aku set dengan ini they have to follow the guideline of the pollution control board. Jadi kata aku mau boleh katakan tertem. Sekarang aku cuba ngambil ni, memisahkan ni. Kan kita sebab highlight ni highlight inside ni apa. Kalau mewah berbeza dengan biomedical plan, itu keadaan lupa kepada itu. Baik, after a while pada yang asal abu arzal beliau, keadaan kepada sistem mereka di mesin senior ini pasang memimpin, mereka non functional. Jadi non functional, upaya layu atau notice untuk kawasan pollution tersebut. Apa ada legal notice ini? Ada yang ayo tu notice dah, kalau sokaru melakukan step yang kam, nampak ini open upgrade mereka plan, bahkan conform bagi new rules. Yo kali ke set wadon lupa ni kin war ba you plus hadin tu ke kawan sebelum covid pandemic kita need to have a biomedical waste facility it becomes more imperative then kam susu kawan itu datang now kali yang sarkar di Shimbai wood di hong arja pun one upgrade in the plan we set up with the new upgrade inserter kalau ada autoclave mencuali kita tak inserter terus kita di badai ban dia autoclave badai ban shred itu memang itu dipoi bisa landfill di Indonesia jadi kita pergi ada sekitar facility ini set up bila hendak begini hong Januari fact ini kita start tam itu project bakal itu start tam yang start apa Januari ada di commission tu kita telah rekam untuk kirus doa itu ke VLP ke 5 meters radius
ketua lakadan mukra kru kali berapa along pan existence mencua por serap kebiang Mga poro kisa daw kabiyang, kaya kumulong mentamo ka na long. tak ada nak sebelum kami jangan Tầm tối phải là lông thì là phần ai cũng có thể chịu phần Kumlingan da, safety đấy. kumlingan da. Dai. Isang to ya baro I concern ni kasi. Kasong pirang ba, kila pikwa ngan ko di pik official meeting next week. To sekretariat na. Yung man kani kata, may ginugunog ba ngam tharay na man le bilyon ba. Nah, we do respect. Ano sa ano sa daw kam tam ka government properties ka private ka beyond ka lang kimla. Yes. Kala bandon ka plus minus kung mahal po kasi kam don kun terus. Anda lek sinapat kami na garun. Kumita kay sautu barok ni sautu kunun lek kumita je kam don ka bang ila menlek kung bimla menlek. Tengah bu happy ke start tu kuno kena aji mo ikwa ban ngan code official meeting ngan ko lambat kepolisian ngan ko lambat ngan ko lambat ini all that in line department. Kabiyak. I want to say you nicely. Nama we are here for you. Please remember that. Hani nang mata jong pi ti barak phai. Te yo yaken nang ni yo nang bon phi nang galing phi pada di pha. Sibuk don nong rong ba so ni kata ko dang iba pli lo. All remember please come. Okay. Nakaliang ka jangi mo sa. Pwede ba kanila punta na eh. Maka pipila akamit punta ba ang ba tanda ba kunja komiti ko bang isi kendo next week. Ngiruk nilang well prepared. Kasi kanang ba ngiruk ni kuwa ya kata he. Ba kendan ke kerja komiti kanang ba. Ki ikut problem kami na gani. Yo solve. Pak ngisutu ik jangi dengan government lu. Okay na kasi. Ngisutu ik jangi dengan government lu. Benda senek nomla. Saya hendak ba. Kandan ke kerja komiti ko ba. Abi apa no sengi. Dan kalian juga gerang ba. Gerang ni gerang ba snow. Kita mulai. Kini dalang ekonomi kuat MLA MDC berengkat bagi ni produk ke jongi kalau tak dia kan bagi saya ketop lang ini nuru dengan saya tepat tangin lah ban ai sibun di I think ajumut that is the best solution. Mai batai start mengini yo ala sasil sa kamlong. Tengin le kumningan fix ka date mentan ni. Lai trip you August. Bu arbiji. Tapi korni berumah kino pi ibit ban lam yalam an sini ada. Okay. Mama. Ki ibit urang ba song from this side I'll trust you. Okay. So nak dia ni ngan di sosial no. Maybe needed both the lengkap no. Hang tangin le pajai tu best tam. Namangi kanong menilai kum sebab cutu ni. Ngin bu ka sab komiti don lang berakot. If any problem will solve it 24 hours. That is my request.